Tala tulilol faamasinoga o faagasolo nei le faamasinoga faaitumalo e mulinuu. O molianga o le faia o tala taʻitaʻiseina ai leoleo, ma le faia o tala e faamāina ai le tagata. O le tangi al komisina o matagaluega o leoleo au apaaulogo i tino Filipo, ma le tangi a Mei Kai, ma le ala i pule limoni a Yafi, faasaga iā Samuelu ma lona faletua iā Sivai, Lisa Schmidt, li o faataumalama auawa, fepule ai faasavalu, ma la auli al mali e topula taivao. E o ana i le tā o le lua i le awauli o le aso lua ana nafi le astolu o iuni, o tula i lava le moli maulo na lua le sunga tupa i sapani, o le aso lona tolua i lea o aso o lana moli mau. Ma tuli loa ai pea lava, e leli i lo ia ia Robert Merchants o lo ia Samuelu Masivai e tali le fasili, a ele o le tala noa fua i isi tu, awa Marie o leisi lea moli mauta ua o le lato suenga pe ana siaki, mea manu o faatino moli anga leo le nā taimi, awa ana lea i Marie le eise keisa leo. Ma e sa te tau fo ona silo fie e tupai, pe ua faatino le whamtalanga a Marie, le whamtalanga lea Marie le eise mea na tusia i lea soiva, le eise mea i lea so sefulu tasi, sefulu lua, e faato atusi lea so sutolu. Peitai, na fina ua tutupai, e tāua umamta upu, whapena fo ile moli maua Marie, e iei fo isi o lato tiute, mai o le ala le nā, o le suenga o whaia i le conspiracy, po o le whaunga. Na iwa e tupai, e fo iana i le aso se fululua o iuni e whaingaluenga, ai na tele o mana tua pe na whaingaluenga li i ofisa, na whaatonu e tusil whamtalanga Marie, mai e le na o le paulea o se lato mata upu, peitai. Na ia io e, o le mata upu sili lea o na tā ua matu atu iai e le li ilo ia Samuelu. Sa ta tau lavona e alo e sa ilipe o tusil whamtalanga Marie. Na toe io e fo i tupai, na tele isia kia, pe ua iai se whamtalanga tusia Marie. Ina ua fo iana i le ngā luenga le asonga fua se fululuo iuni, a wai iai isi mata upu. Pei tae ina tele o mana tua po a mata upu tā ua nā lai o na ia le sia kia le mata upu lea Marie, a sa ia whaatonu le li ofisa e whai iane le whamtalanga. O le whamtalanga Marie whaato a whai i le aso srutolu. Na fasilingi iai loa ele loa ia, Mr. Robert Merchant, ai o whea la sa iai Marie le whaaso. Matali tupai, na avele leo e ainga iai, mai iai isi mea na tutupu ai, o a fianga tau whiusua inga, o le mafuanga le nā, na o ai loa leisi leo, ma ave Marie ilo na fale. Na tawat iai e Mr. Merchant i a tupai, ele e tala whianga ise leo e whaia suenga e toe o ma ave le moli mauru lato fale. Talula u whaatonunga e o le leo lea ma Marie, mai o le ai fo i le moli maua le tūtete e le a inga Marie ma le leo na e whaatonu e o ma le teine. E iei fo i le moli mau, sa whaamalo si e au leo sue le sui o le whaamtalanga Marie, a wa o le taimi lava na la ave ai Marie i le whale na una i a i sui lana Tala. Mai iei fo i tamaita i leo, sa te tau ana ave le moli mau o Marie e o ma se isi leo tamaita i molo na saunga le mu. Peita ina tali tupai, o le leo na o ma Marie na ave iai ona e saunga le mu ai, mai o le tama e whailon to o lua. Sa tali tonu lava, e sefe ai Marie le whale o leli i leo lea. Ma le isi tu, na mana o leli i leo lea e o ma Marie, mai sa mana o e fo i Marie, e o ma le leo sue. Mai e fo i le mafuanga, na whai aila na whai unga, ona o isi a fianga. Peita ele iso na iloa ili tau mawhai ai o leo e suia se whamtalanga a Marie. E iei fo i tamaita i leo, a e sa iai lavalona talitonunga e saunga le mu Marie, ile ali i leo sue na lao. A e silo na sa o lava, ile leo pe asa we whaila na mol mau awana tali tupa e na tele iloa. Matu uatulo iai e Mr. Merchant, e tele iloa a wai tele iai, ma fautua pea le lo ia i atu pai. E tari le fesili, a wana te ilo le lava, e le fe tauile o se leo, ma se moli mau i le fale. A e tali tupai, o lana whaatonunga, e o e whaile whaamtalanga Marie. E nisi o tala mai lava le faamasinoga. I le vai aso taluai, na angi ai o le whaamtalanga mua Marie sa whai el susu e ngā li o whaatamalama. Na tā uai e Marie o la ua ma Samuelu na iai le pōna la vea ai tu au, ma vea ai Marie ma leisi moli mau. Peitai, o mai le whaasalonga i le moli mau lo na lua, o whinau mai ai nei tupai, na la tau ave Marie ma Samuelu i le awala na maliwa ai tu au, o i inana suia ne ai le tala Marie le i ai, ma ave iloa Marie leo e whaila na whaaptalanga e pe ona tā ua ilunga.
Faaso muliane, faato atusil faamtalanga suia amari I leo. Ai ole umane na longo la auli taun ungol susu enga fai faatasia li o matupai, maangia ne ai loa faasalalau ngā Samuelu I lungo le Facebook, mamanato ai loa tupai wa tatau o na taofil faasalalau ngā lea. Ma iyo ai fo itupai, ole umane o na saini ol faamtalanga amari, ele I ai vai tele le po na mali waitu au, fai ai loa lato susuenga faasanga ia Samuelu molonto luo sivai, ma ia tauai se umamea, lena sawai, ma atili ai ona vevesi le atunu. Ole umane ole video se te malu olu atolu, ntoe sa ili ai loa e leo Samuelu ma sivai ma Marie. Na toe te tai ele lo ia a Samuelu le mata upu, ile no fuanga na lavea ai tu awe pe ona tau e tupai, sao iai ma Marie ma Samuelu, ma sui ai le whaamtalanga Marie le iai. Ai le ai mani whaamau ngā tupai o le nā taimi o le susuenga. Ma ta wai e tupai, e le whetau I lava Tala Samuelu le mamau se fulumita lea na ia pu e le atau le taamale, ma le tangata na lavea. Peitai, na iyo e tupai e mawhai e Samuelu o nā lue pu e le ata, ai o le pōna pu e ai e le whetau I Tala Samuelu, ma tali atu le lo ia. O le 5 mita na pu e le atau le tangata na lavea, e iei fo I mo li o le telefoni. A le fina wa tupai e le mawhai e se telefoni, o na whaatino le pu e ina o le ata. Ma ta watu le loia ia tupai e le whetau I ma oe lau finau. Toe, tau tele I oe su e pena iei Samuelu. Ai ol whaatonu ngā komisina na tau hoe whai, ma su e ia wha maoni e pepelo Samuelu ma sivai. Te ena e tupai